Veteran Football Tournament. Transia Ward number 12 le Ward 5 in khel AMC area. Kubia ka tu. Center referee do mo dia. Phal lo ni mo. Puzorama electric van ki parcha. Oh, Fakuman ball la ani Mizoram police player an chin. Kat zawa number 10 ni tu ke phim palian khop mai so purin di kahanian XMLA XMLA purin di karalte tro zarkot pa ka tato zonet pumapuya he pese chaturani number 28 pumapuya what 5 yan an ming an zia ka zia om deuh leka puilutuk anan tu te simen ban kluang deuh rap pin ya rihal apakah dikte va lakon fi nek le han so ball deliver dana posan an wangla ya football player cha hi thiaw an ni come on avan chabe goalkeeper po ball deliver la dikve that fall two ball player offside low tat what chak ve blue ribbon ka 40 to 45 tero kha an chen ka Inau chai wala inspection lâu này bác sẽ khổ sar chonga in huduem ani hi AFC
coach ani ani masa ber Paul khani FCC license holder sar chong hoi chuan FC Kurikon Tato ah Tato ang bola la oh itu nge bol avan la thave ya gale sone purin digan cross bola pe ya fakuma oh la phang em fakuma vàng lại ngay ngó tầm tụi nó bệt khá chú vàng lại chuan tụi nó mi khá penalty po na thing phal lo ani shot nuam ti chi ne mo oh rep maya atuan bola na abak oh midfielder number 19 hi la fing khop mai what number 5 midfielder oh sa tiang so in tiam all bola impact chu dik khop mai an meng khop mai an midfielder den thave ve ni number 19 le tuna ball khal chi oh le goal score theng em uzoram tana hlom asiam theng em siam lo uzoram electric van puzong ha po chao de kong dom vang to mai ton bola la pera what number 12 center midfielder number 19 so thak out mai oh tuna goal score tu khat mai gale tu score tu kha tete ya pu ti be ka ngai to mai the ni an ma ni ai chuanin veteran football tournament an khel me kani tuna hian tuna first 11 a hian kum somli atanga somli panga inkar hi pathum malu theya chuan somli paru ka tanga somma inkara mi panga alu theya ba khachu
kum som nga pel kha chu du za ta ne me kum som nga bula mai chu nin tha te chuai rai to thina chu wang chuan le min 90 be de ta ni what try number 6 no ta to ta na in tran hi har sa to thin ni ta clip photo ta a thatte ufa a puzaram dan har sa naum le tallo a ho na niang ni min khan next time khel tur pon ron kal deuh tak tak to lama a phurom thei khop mai minute som pakhat kal mek minute som pahina kal mek goal thengem afan we omnut number 10 number 9 in assist number 10 in no pet out ziu poi tuk goal hi fit som ni palia zau fit vi ata sang ni what number 12 fi tha thatlat oho tete bola la a purin dikatan bola siama alle chan ei thengem bola tem ka mangem a pet out ta mana pet ang chinin nan tian chu chian de ho chuan goal zone chu ni se ko phevia wang Anil paper na oh le pak uma second ball ani tan jana ren si zaw de hlek to ni kong tha chak te nga ya oh print offside plat mai lo offside man ziu oh ta to ne ren chu an taksa chu lian dun khop mai puzo pha te po in chua chan thu via wa ground a chan thu lei thei lo tan ro an ti chan tan char khangai ve tat thei to pin mani wa tan hei an ron khela ni in lama han lo duat hleng che an chung deu khan
eo vang het char char ve Gula, ra không tên xuân thương rồi. Jeria ron theng chi next time khel lo Jerry Avahan cross na goal te fa goal ki gan nei chuin khilai pangpar ki gan lo lang e moi khop mai purple ki mo jual ki king kung ki enge hing apar ki vào về mốc thằng ăn vào về thì mua chỗ là chocolate thì khơi do cái cần rin ton ăn ròn ri suối không ba kama chi hian Mizoram Police Defender tha pahnih ball tlang ngai reng lo anom to chon ball tlang ngai lo top mai puthanga le pumoi zuala an hun lai ka in khel phave ma se min dim thin gol thengem Mizoram ta na gol lo lat wa nei thei khop mai thine ro chu phu det det thinang chân này á tê ăn bol là number này như chariu nè phải có man bol là đồ này cắt dao puri đi cái cover tour chin chu van dao về midfielder cover tour chin chu van dao về ren se dao ta tan le thi hu rom chin cross ball am pe Afan nal ole sang liền à son word number 12 lama an how to te timeyang an team official te uming thana active sound awma mingte ne nan company fun ton chobe number 16 Purindika ralte in puzoma pasa puzoma tan pate an cross na elam defender in daw cover lawa fakoma ole tete ole oho Purindika come on out thei samang em of course that Pakoman engtinetia Pakoman score ta Purindika ralte in cross ball up here Pakoman lau hui lu zau many because what number 5 he two in man shua goal he what number 12 he 0 nani ye keeper in liam khat mai medical duty te min te atlan lu che khu
Ming te à dor pui veng thar coach what a cooling break min liam chung cooling break an lo nei nei ti hian ai sit ve nak nei in cover dan tur te an wang lai an thachak lai an ngai ve via bang du to ka tal thin artificial turf om ma chir diak lamwal chir diak ani lai khan an lo tal rep to ni ni hoi chu asam rifle bong chua hun lai ve ding mo lamwala in khel lai thinin asam rifle bong te kharon chuak thina ano pan lai chuan au dur zel mai ni number 9 pa te ya khu thakop mai ko number 5 chuan ta to defensive in om boka number 13 chuan purin dikaral te hi xmla kan ti kha number 16 ha chuan fak om number 10 an phur to khop mai urem ruata lu hun chi alo mo 2-0 to si vatal hier tran ve na vat thave urem ruata so mizoram this salianan goal score very flat one number 12 tan abahan chiang ve miscommunication om nge tuna kha kalo pass chi lawa ein pesual zo 18 box ai chuanin ball hi ti sual poisia chu kha aron chuhal chat mai ni what number 12 jersey number 9 sang lianan score ani uzora ma veteran goalia goalkeeper lau goalie ti hun lai ni hun lai chuan number 9 apahan cross travema sen tan chuan purin diga winger right winger kha ludai mai naton defensive midfield role player lualum thakhat me number 8 so abia timi mana zai thin ha afan thave sang liana ball le solo ball khal the em puzoramatan chance puzoramatan a per tlat abahan goal moi ve referee na phartlat enge omzia handball aham tlat assistant referee ar kan ti khan lo pharwa wa me ni bola ni so handball tlat advan van nei ve what number 5 to Saurama 2-1 tuna hian minute som ni pali kalme ka minute ruk ala om ani van chase nal ve tuna hian pu James ron theng chi match conductor Mizoram ina referee kan nei that bola mi khania okay ni ka chak le so khap kan kalwari a khel lo hi ha dam thak zok pian van thave fak pa e bi ya mi kha a be ya ding
ava cross nal em thole tu rom to lo nge om zia purin tikana pa good soup nge om zia and flick se cho goalkeeper kha thoman to si lova tunain khak chi ani what number 12 lamin substitution an siama number 19 a luta ani hi an nuwa aneng lo ve lova an hing an ziak ve lova hriat a har tlak eni tan an khel hun lai kan hre phachi lova ti mai tiang aeng hi what number 12 an ni avar hi what number 5 ni AMC Aizawl Municipal Corporation mi veng sang inelna AMC area pohing thana patang khap mai khu first half top 9 minute li ala omani tuna hian minute som thum an khel chuan 1 minute som ni parukna kal meka what number 5 hi an fitness a thatat purin tikarate come on boom vere zal tato apea tato nang tie tiang number 6 hi thakop mai tezo ka famta te honen khan an khel dan point ang khop mai LC alu dona puzo rama puzo ma nge puzo rama puzo ma thakani LC right back ena ba hem mizorama an hun lai mi tha thrio ari benjamin alarmar tite pumoi zuala te jeri zir sanga puzara te ho anoma G90 sin he tournament hi an host ani across Fred ala la pava a speed of a chave Roberto Carlos angchia avala cross to em a goal ta abahan puzara halo pansa kyu do mo kan tia ma se lo volleyball ang da lo zoom thel do ni oi kat ming te le ming thana an game plan a thade oni an trang to khop mai ming thana active sound le ming te tu nia minute ni alo mani a hun top nan farsa fan khel zo trap to a farsa fan 2 in line draw what number an soi non le nge what number 12 fi ava sorry a eng ho ni a eng le apol what number 5 fi avar le orange color ni aton bola pet a b number 19 hi tha play dal to mai ni goal and score le thei hem LC an bola la a purin dikan bola pe ta to a be fak oman bola la a be pe khale te ami hi ka khelo number 19 hi thiam khop mai number 66 number du te po style khop mai
word number 5 le word number 12 oh speed ala thalo tu 2v2 2v2 score thing em oh sang lian har sanna lo LC na ron clear theita purin diga bol la akata ava han mal ve khe oh fokaman bol la le don thu bol en siam thing em a beat thing em oh cross ball pele the ati sualta pass turam mai lo dewani oh first half zeta tikhan first half hian 2-2 in word number 12 le word number 5 te online draw rini veteran tournament G90s in an host ani lukop mai hi veteran tournament no pang ringot lo fitness a hian thashim thima machine sel na tan goalkeeper pani goal ni ve ven an chuari ani